sedulurku kabeh gir kodo nak bang nek anjlok ciwe yen kang enggal kene kodo bang ngerti kuwi dodane asane sekamgonge kedinginan Bang kodo sep elek kula megending tanggone gir asal gending gir kodo nak kodo sep bang ulang siap siap nah Jen siap ene padang mandu konden Siliman sing kene wis supo watene ngono akhirnya kula kal disko gitu wah gonge dakin celek sing kali sing adi kasar-kasar gitu sing dadi Sugriwa Sugro Sugro oh kula kan sing lancar mepetho bali mau baso yen penampang kuningan marang baso baso itu bahasa sih kuluk belus udah kan belus ya nang sih kudublek gitu sih kira kuluk belus pangkon gondong belong kadang buung ngigel karena ujane kan pas wecan Indra Betara Indra aduh karyo aduh ujan turu pas wecan Indra Betara kene di Jakarta wecan Indra Betara liu membah sampai banjir dakin celek siwak domen di Bali Punawang Betara Indra masih kula kan mempelajari sastra-sastra alaning Bali kengken aduh nek kula dalem to ulian apa ulian kengken taden cai tak metake temu siwane nek dua pecah-pecah pastuknya naskina kula sing lancar anggoang tapi kula to heran adik-adik aja masyarakat pedini masyarakat nabumute meplit susan karena kedinginan layahe karena apa nek ana pura ndalem apa ben ado ulang tahun Indra Betara begitu nyeduk sing asline piodalan apa piodalan wih apalagi tuh masyarakat dini tuh ngomong 9 pura sangat luar biasa wih coba aja pikir setiap telung ngado dalam seman menjangkut aja benane lengkap setiap hari ke komplek luntur wah tapi kula kene kesangger sak komplek ini tapi lek kula salah ora nah kak ngajen aingke para sedaya
idodane sareng sampi. Lho kan batal kasih kena wis Apa? sarang sami. Oh, gua mengganti ya. Ganti nang mulo sami cek nganti ganti. Ulang. Dona marah-marah ngajari orang gitu lho. Jangan enggak sedep jangan ojo cek tuh. Pang go pambangko kan Pak dini. Wah, Bae dodane sareng sami. sami bener. Lah saiki kula Woi, jagi ngaturaken daksina. Kene to lho. pengaston karo. Ih lali aku. Ngaturaken pangantung kara. Bener. Wah, mesti likum. Aing mat semua beto yang Om Assalamualaikum Om Swastiastu. Nek Om Swastiastu iku wong Hindu asli kula niki. Tula apa? Iki Tula. Cimara tula ada. Desa Tengkulak. toh bocah kan gua ngerti. Lek kula tuh kan singkat padat tidak jelas. Lek Om Swastiastu wong Hindu asli ning kene, lek kula kan wong campuran. Apa pucen? Campur semen. Nek sing ngerti apa campuran tuh memeyange Bali, mbapayange Jawa. Jawane asal saking Banjar Muncar. Woi, antro. Di Jawa sing ada Banjar, RT. Oh RT, yen RW kan dagang bekulo. Adi silat main orang dulu. Oke maksudnya. Cara menyamo caino. Wih makane tuh memek yange aja bapak yange Magelang nganten tuh lekat kula. Ada anjing buat campur masih. Iya, adan kulone kan bercampur. Iya. Agung Asep. Woi. Ini Bali nak Madan Agung dong berwibawa. Sing cara kulo bikin kenang ji. Ngawur wong tuwek iki ngawur. Kula kene lekat di Puri. Woi, sudah tuh di Jakarta. Puri Raharja. Nah itu tobon makane to kula tuh ado ais Bali. Yen ana odalan tuh kula main. Ngaturaken sembah subakti. Ngoyong den Mungkin ya. berarti siange kejot. Oh, bawaan lahir. Bawaan lahir. Uli bidang. Uling mekelo bawaan lahir. Oh aja. Cari sing ngerti apa? Parkire ditu bedajo. Ken aja. Tuh aja. Tuh bobat, kamu tuh bedajo. Yen kamu bedelon. Parkire ditu aduh hujan-hujan nang jalan main kencel. Oh, jel. Heeh. Oyong den Mungkin. pindah dik. Oyong nih. Cuman jadi kan nepuk sakit tadi pindah-pindah. Nggih. Yen irago tuh numitis ning Mercapada harus milih penyakit anu aluh-aluh. Kenjel dini abo main. Oyong nih. Terus saya ngaloh adane. Nah. Soleh. Waduh. Nih sing ngerti apa nih? Waktu bapak yang pidan yang waktu nucenik bapak yange ngorahin. Agung Asep, sesok lek wis gedhe mane yen sumbu gede kamu harus menjadi anak yang soleh. Ada. Oh ini kan bos soleh. Kepiting cuy. Soleh tuh lain artinya soleh Jawa, jak Bali lain artinya soleh Jawa tuh anak yang penurut, budi pekerti yang baik. Berarti bapak yang ini belum. Budiman. Bapak yang ini belum. Tadi benar orang. Nah cenik orahin gitu kan sing ngertos. Tapi ini kan ada artine. Apa tuh? Ini adane joki, Joki. kejokan kiri. Ayo. Lah ini Gendong. joka, Kemudian. joang kanan. Nah ini Itu. kuyak tai. Karuan batise kene kan kuyak tai. Tapi lek taine dini. Yen taine dini lek. Kemudian. Aduh dobo kencot. Nyanan sajan nyanan. Tapi dini tuh masyarakatnya tuh tentrem Kertoraharjo. Benar. Len di Jawa. Ada cuma ke Bali ke Jawa nak kengken lah. Neng Jawa wis enggak aman. Oh, bisa aman kengken. Aku gara-gara ngencah yang caca masa. Keras kumanya. Ngencah. Ngencah kan hal sepele kencing lho, cacak masa. Ada ya. Ngencingin das timpal. Yo
iku sing tepo ya ditunjuk-tunjuki, kowe digebuki kok langsung takis tak. Apa wajinan Ndase. ah si macacak dan itu non Kowe langsung kula to minta maaf sejenak. Kowe langsung yang mulai balik. jane orene di Bali ngoyo di Bali yo gumilano tentram To makane yang dini milu aja ngemek. oh memang sih di Bali Kumpul memeyange kan bisnisnya lancar dini. bisnis apa nggak sih Bisnis Betaro. di Betaro bisnisan To dagang Banten tuh lho. upo kareng Weh, tapi memeyange laris manis. oh mau pedagang Pedagang. begitu Wih, setiap hari memeyange kene bertanding canang. bertanding dan si Bali United mau tanding Atau mau tanding. Wih, ngolah memeyange meja khusus gede. begitu Wih, gede. Bang Idang nyai canang mbok-mbok tuh. begitu Karena memeyange ongkep. Muka baju glendar apa bulan deh nyonyone ngelenteng nyonyona tuh kan 1 meter gelayun-gelayun tuh wih nyemak cemper ceper tek nyemak tuh butuh kebu aneh tuh do gabung pangenggal len ada nih non tek begitu nyemak bunga bara bunga kuning bunga ireng bunga pisago yang mau bandang ke pisago mak bungo bungane telah ke pisago ngancuk sing tadi ngamalin yang ngoyaknya sing ngemaling nak punyane ngempet mae kan maling oh ben rumah sih kan rago ngelahan yo cuman batane gen ngelah bunga kok beler man saya bilang wae kula nyampatan done kan rago ngelah yo kene gen dini bungkilne gen misi semut begitu si Duri maro nyemak kembang rimpe kembang rampe rampe canange kal pragat tek panenggal-enggal tek canangane dini pragat ane dini usak uyah ke nyonyone kok dakin celeh nyoyon memeyange misi kembang rimpe sibak bunga paca sibak weh gedeg basange langsung ketebo nyemak tali kupas kamu siapa? aku nego nyonyone iya metego nyonyone marep canange pragat agen memedi sing madagang godong engken ya dia madagang godong malu nyonyo ini lebang dong lenteng orang dijual nyonyo crispy saya ada untuk masak kati lebong woi begitu bu pragat canange langsung memek yang ngepetok olahin aku ngasep nyanan ada dalan yang koron dalem ngaturaken bakti nyanan nas recoring ido sangyang lelohor leluhur nak Jawa begitu enggal-enggal yang ke kamar mandi tretek mesucian denang jeruk-jeruk berkeng masucian manjus Nandes so, langsung ke kamar, udah meresik, meresik ulu begitu langsung ke pura. Benar. Wih, nak di pura liwado jelemo. Kasar. Yen ke di pura itu damu ada nasi jelemo. Nak subuh misi terpal sih ada damu. Sedut tenas cina. Damu ini umat ada yang pemedak. Anak tangkil Oh gitu. Berpikir yang ini tutim nyanan ulu-ulu nyanan nak runo-runo dini kan jahil-jahil loh. Sinyak yang ngutin terpaksa yang ngutin jero mangku. pintar Mangku kan gak mungkin salah. Mangku artinya nampa widi ngemban umat jan banggul. Weh jero mangku negak. Kula melinggih. Orang enggak. Jero mangku melinggih. Kulo pikirnya enggak. Senjati melinggih. Berpikir yang sing taen ngebakti ini pertama kali pangnya kula terus selamat kengken carane. Kuwi tulih jero mangkune nengil. Yang milu nengil. Montro apa iki yo? Kok nengil dogen no? Ulang genah ada itu. Sing ngadu ngomong apa? Langsung kula intip. Jero mangkune kemik-kemik. Orang mantra yang milu kemik-kemik Kang Patung. Ternyata jero mangkune makan sumping.
dakin celeng. Kadang nak subuh mulai. Kok sing mantra? Koden mulai. Raden mau mantra. Wih salah aku nek kengken carane wih ben nengil kene. Jero mangkune ngilu nengil. Oh di milu ben. Wih hampir kiap aja konyangan. Ben sledet tak nyemak dupa telu. Oh di milu rode. Nggih Bang Patuh nyemak dupa telu teh. Jero mangku mimpin sembahyang. Pae iki idodane sareng sami. Rasane mangkin pangubakyane jagi kakawite. Nggih sane kamar tamu asep-asepin cokore. Tangane. Nggih, kamar tamu unggahan tangan tanpa senjata. Sikil mau perang. Tanpa serano semah buyung atene. Sing nganggo bunga. Oh gitu. Ah, Tanpa serano sing nganggo bunga. sih. Tanpa serano munggah. Kene munggah tek. Wih ngidam aja konyangan. Oh, nang ulang kena tuh. Memusahkan pikiran dong. Nah, hampir pules loh. Bang Makelo ngidamnya apa gak ini nih gitu kena nyanan bus mengidam terus nyanan sandali hilang marom beli Sing adon maling sana lepurau. pencuri kan saya ngadu ngomong apa ledet kamu ngidam ih kok aja orang ngidam kamu ngidam ih masalahnya jin yang kan genit sing idang gagas Eka cara sih. boleh mana kene Besok sih. Tumedun Cuma tedun. Atedun sane kaping kalih mangken bunga putih Benar. ring siwa Raditya Terus aja. wis jane Bu Marotole yang sing abu bunga putih Mungkin tuh. kengken carane terpaksa ngoyong kene nganti anak ngidem subuh nang ngidem maro yang nyemak Mau maling ada itu. sing kenal lo munggah keto munggah ngidem kejep tedut ne alo Kejap. sane mangkin bunga kuangan Kuangan. oh kuangan ring ijo betaro sane maling iriki langsung yang paling Tapi yang paling puspo. di Jawa Petaro negah boteko pokoknya Ini malingnya artinya beliau yang berstana di Jogja Bati Muspo itu. jero mangkune sing ngomong keto Tuh malingnya berstana artinya. antara di rong telu negah atau di tutu sing tawang munggah keto munggah bene patuh kalau carane pertama tuh Kalau hitam tuh kalau. ngidem bene ih gaene kok ngidem terus apa omongan bedhit gitu sing ngenot apa sledek jero mangkune limane ngejer Sembilu aja. Pang Patuh milu nyaman salah Ya nempo. ben sledek ben awakne kene Sembilu masih. milu ben sledek bu tau-taune kene weh ternyata jero mangkune kerawuhan dakin celeng cang milu kerawuhan Sembilu kalau. oh sing nawang tumben lugas to yang siang tirto 5 ember Sadar. aku sadar kedinginan yang ada hujan yang mesiam buk itu teko jero mangku istri Kok rawuh ngaku istri. marau jero mangku istri ngabu siap cenik Oh penyamret ada itu. siap hidup Mula keto icen sene kerawuh. siap hidup Mula hidup. Wih langsung gini dikasih jero mangkune langsung dimakan mentah-mentah Iya, mula keto kerawuh sing inget tuh nyamret langsung dimakan. apa mulut itu Benar? jangan pikir Again. mau kadang pura-pura rauh jero mangku istri Apa siap sulat sini? apa siap Apa? kucing butuhan weh dakin celeng kengken carane ngamah neo weh Marotole boleh jok apa itu Marotole bunte celeng wah kok rago tadi hamah weh
langsung kula karena senawang langsung minta maaf. Waduh maaf Dromaku, saya nggak tahu kalau ngamah celeng ini kula sing bisa. Lebih baik kita guling bersama saja. Aja Dromaku. Inggih. Cara nak demo. Artinya apa? Dari kesalahan ini Irago harus belajar. Dan juga tidak boleh Irago tuh mengejas orang atau menghina orang bahwa itu melecehkan. Tidak, karena ketidaktahuan. Berikan kesempatan untuk belajar, untuk membenahi diri yang lebih baik. Itu apa di masyarakat ini? Woi, akur tentrem Kartoharjo. Kuliah apa akur? Yang apa? Kuliah ijo betaro sangkaning ijo betaro sane malinggih ring dalem. Coba yang saya ngadep pura dini saya ngidang kene Kumpul. paling kumpulnya di kafe. Weh, jani kene Pucitan Dewi panggil. Iya, Pak, ada penanya istri masih doang. Nyanan yang kalan hujan nyanan. Cip. Iya mencah mirip sih. Saya ngencah mati pasti. Antara mati ke hidup.